puilano chini media membelakina hambai te jutan sari kaham ani chini tinor press mi khana family ke chini lokor hambai belen kaham koktuma tu family ani lobyo tang chini DDADC hapang ni honorable MDC baramana advocate Dawsi Tripura yang utama te khoroksa chini DDADC hapang ni honorable MDC baramana Sadagar Koloi puilano chini DDADC hapang bakhatei kaham koktuma tei jeng bukagrana belakina hambai mario tini omahai sujugroksen chini lukurong mari maman bagai puilano chini orang kaisa koktuma sopaijak Baichung Butia football school ni ngai chini haste ni je thengkrong no borno tlangai thengkrong kok sanani bagai bar kaisa chungo sebrka abon bagai jeng DDADC hapangni Sports and Youth Affairs Department bakhatei amana chini thengkrong ni bagai kaisa saklaimo joto chini sabjunan bakhatei जों खरकची एबा 10 जना खालायो chini thengkrongna tubuai जों ora फाइनाय 24 तारिखआव DDADC जों बारनो select खालायनाय आमोनि आगोलो 26 तारिखआव हायके chini ora जे सपाइजाक Baichung Butia football school और टीम रक सपाइजाक बर फाइ आरनि जे प्लेयार्स दङ बर नायनाय barang beskan gong barang no kerkuk sam bar select langai te bawni umur eba age dongnai 8 বছর tei 12 বছর 8 বছর tei 12 বছর ni je thungnani interest rong no barok langai ko barok future football thungkrung snambai bawni career snamanan deklai barok select langai gawan bagai chini officially DDADC hapangni Sports and Youth Affairs Department bakhatei जों joto sabjunani subject rong koktuma rohonai borok obono je pro borok player select kare joto sabjunani player 10 jona select kare honai puila sikan aboni agulo final 24 tarikho जों DDADC hapangni bakhatei जों borno ja aro select khainai aboni agulo tisa 26 in man di final 26 on nake aro chini Baichung Butia football school je hoite je team supervisor to select lainai te boroni age proof ni bage bong ni birth certificate te aadhaar card logiwo tunani namai hambai